Siyakubingelela, siyathobeka igama kupastor ngithanda nifike okubalekile sicela kwena kukodwa and siyakugcizelela and abantu bayaqhubeka bayakwenza lokhu esikucela bangakwenza abantu. Iyona nje into ezwisa ubuhlungu ukuthi ngiphinda into eyodwa kodwa abantu benza yona even more. Hola kasenze kanje sibheka la udaba lwamaphupho. Namhlanje asikhulume la ngokuphupha ubhabhadiswa. Kunomlandeli ukuze lapho uphupha ubhabhadiswa naku singachaza ngokuphupha ubhabhadiswa. Ubhabhadiswa abanye bathi is baptism, being baptized. Seeing yourself being baptized. Number 1. Ngokujwayelekile uma uphupha ubhabhadiswa sisithele njengoPaul uhle uma ukuthi uyabhabhadiswa ngoba lungasho ukuthi kungenzeka kudingeka inhlambululo futhi izidalwa zifuna ukuthi uyozihlambulula ebandleni okhonjiswe lona. Shule baptism ungenzeka yenziwe eZayoni ukuthi wena lokuhlanjululwa mhlawumbe kufanele ukwenze kuphi eZayoni or ubonele ibaptism yakho mhlawumbe lokubhabhadiswa kwenziwa kaShembe ukuthi wena lokho kuhlanjululwa ufuna ukwenza kuphi kwaShembe. Yabona usuku ukhonjiswa ukuthi le nhlambululo iyadingeka and uyofanele uyenze kulelo bandla ubone bekubhabhadisa kulo. 2. Kwesinye isikhathi uma uphupha ubhabhadiswa uPaul uhle uma ubhabhadiswa olungasho ukuthi kungenzeka kudingeka inhlambululo futhi kumele uhlanjululwe wena unethunzi wena ngoba kufuna kuhlanjululwe wena lethunzi onalo. UNumero 19 verse 16 yilona lo uthinta endle obulewe ngenkemba noma nje uthinta isidumbu noma ithambo lomuntu ongasekho noma yithuna uyakuba ngongcolile. Verse 19 umuntu ohlambulukileyo akamfafaze ongcolileyo ngamanzi. 3. Futhi uma uphupha ubhabhadiswa kuwuphawu olungaba luhle uma ubhabhadiswa olungabe lukhomba ukuthi kungenzeka isithunywa sakho sikudinga ukhonze futhi ubhabhadiswe kulelo bandla kade lekubhabhadisa futhi kungenzeka ubizelwe ekubhabhadisweni kulelo bandla okhonjiswe lona ngoba izidalwa zakho noma uNkulunkulu wakho kufuna ukukhonza kulelo bandla lelo. Yabona okade bekubhabhadisa kulo. 4. Kuyenzeka uma uphupha ubhabhadiswa ube uPaul uhle uma ubhabhadiswa solukhomba ukuthi kungenzeka sesifikile isikhathi sokuphenduka nokulahla izono usindiswe futhi ubhabhadiswe wena. Ngoba seGalatia 3 verse 27 ngoba nonke enabhabhadiselwa kuKristu nembatha uKristu. Isaiah 1 verse 16 gezani nihlanzeke nisuse ububi bezono zenu phambi kwamehlo ami niyokwenza okubi. 5. Kwesinye isikhathi uma uphupha ubhabhadiswa kuPaul uhle ngoba lungakhomba ukuthi kade ulashwa wena kade uphulukiswa futhi uphiliswa ekuguleni kwakho. Yabo ngokaMathewu 10 verse 8 phulukisana abagulayo nivusa abafileyo nihlambulula abanochoko nikhipha amademoni. Siyabonga.